Dear cookies all breeding across the globe, we wish to bring your attention to an important matter. The KSO and other sisters organization is organizing a mass rally scheduled for 31st of August 2024. Recently, a voice clip surfaced in which Manipur's Chief Minister N. Biren Singh allegedly discussed plans to annihilate the Kuki-Zo community. Despite this evidence, the government has been hesitant to take action against him. The rally seeks to demand accountability and justice. Additionally, we reiterate our long-standing demand for a separate administration in the form of Union territory. This rally serves as a collective call for the reinstatement of this demand. We urge all cookies or breeden, regardless of their location, to organize and participate in this worldwide rally. Let us stand united and raise our voices for justice and our community's rights. In solidarity, Teresa Varte. Leisit konung lia kanga inat kanami pite cheng ko ma het sakna ka hunde inun chu ahia hi le ahung tung ding tarik som pun na khat August ni le KSOT makai na in mass rally akung gala jithu hi bangahim itia hi le jivai gonding hi Manipur CM Biren in ama ngil lam kai na tha chimit ding 80 na thu akam chang nge ni na hetawa jithu hi sang tak adem na le e mau apata ki vai puk na lo in ungi thei lo ding a hi sikin buima ma leo hin le ihun man tam tak teo zinya da ngai ipik da ko a mi pi atam thei chin ichi dingun tin ngat na le het sakna ka hun bo lo a gamle nam khonung ding hi nang le ke in tu nia pata hi pan ila khom lo chun itu icha tewin e hun oi mo diu le gialo thei e pu he Muntina kanami pite hokoma ka hintep na nom cho hile ahong klongding 31st August Saturday ni le hin KSO makai na noi a mass rally akigongin hitsi hi ahong tigotlo na thopi pen cho hile CM Biren Manipur CM Biren audio lik chungchang tho hin chuzong le amalam kaina e ho tha simit ding e got na pau hi hitsi dei sa sang ta dei sa lo na le demna ding ja hi che mass rally hong ki gonga hi in chuzong le ai ho atumbe a ikivai pu na deu hi alo thelo kha da hi e ti pa hi banui he sa ding dei sa na zala jong ki gong a hi in hi cha hin nam gamle nam ngai lo na zala hin nang le ke jong hi ti chun pan lao hi tin ke jong ko hong pan de hi in ka chol tai ka gim tai ti po hi ten hi chi ni khat hi i bui naw zo si a chu ma hin koi do hi tin hi chi ni khu mass rally ki gun ni 31st August ni khu le hin pan la chi u te ta chu kanami pite ho hi nga tem na le he sa na ka hin nei hi e